Seporo sa Transkalahari. Fa go boela gae go tsweng kwa Amerika ga mothusa tautona wa pele go tsosa makubukubu kwa Kenya. Motsana wetso nkamogele o di amogele. Company ya Al Mansour Holdings go tswa kwa Qatar le ya puso ya peeletso ya Botswana Development Corporation di bile monwana tumalano ya peeletso ya madi a tshwarang 161.9 billion pula go dira ditlhabololo. Tirisano eo e solofetswe go tlhabolola kgwebo mo mehameng e farologaneng. Tautola Advocate Maboko o ka ile fa tirisano mmogo e tlana le sabe se segolo mo go tsiseng diphetogo tse di tlhokagalang mo pakeng e lehatshe le leng mo go yone ya go tlhaelwa ke madi le go ngotlega ga ditiro tsa ditlhabologo a dutlopego e tletseng ka o tshedile onkabetse. Latsela Botswana le pele mo tshiamelong ya go thabologa mo go pharologano ka tautona Advocate Maboko a tsweletse ka go atolosa mosepele wa go netatsa gore ditshologelo tsa go thabolla Batswana le itshulelo ka mokgwa o pharologano di a tega. Morero yo tsereng dikgwedi gareng ga lehatshe la Botswana le lekoko go tswa Qatar jaanong o dule maduo ka ebile ba le mo loetong la malatsi mono ba bile mo ditlhotlhwa tse di maleba go ka isa thabololo ya lehatshe la We have an investment coming in of 12 billion US dollars, and that is just the beginning, not the end. And so all our entities, in particular Botswana Development Corporation, is wired up, poised to operationalized for the speediest delivery. So we are most grateful. And in the short term, we will not declare how much, but certainly enough to address the immediate challenges that our country faces. And that will only be shown, as they say, the proof of the pudding is in the eating. And we hope to be at the eating stage for the country in the shortest possible time. Matsa Botswana le Qatar a na le tsholohelo e tetseng gore tirisano e ta ungwela mahatshe o mabedi mo dintheng tse di harologaneng le go tsitsa isago e phatsimelang bothe. Now, well, by our signatures today, mark the beginning of action that will turn those words into action, into projects, into jobs, into investments in the country, into a collaboration, a partnership that is not short-term, a partnership for the long haul, and a partnership that does not only confine itself within the borders of each of the two countries, but cuts across and will go into other countries. It is the beginning of a shared vision between Al Mansour Holding and the government of Botswana, a vision of cooperation, prosperity and progress that we hope will grow into strong and lasting friendship. We look forward with a great optimism that this partnership will deliver meaningful benefits for the people of Botswana and set the foundation for success that will never end for generations. Thank you, Mr. President, for your leadership and for welcoming us with such generosity and respect. If you want, you can transfer for you. Ditumalano tse di beilweng monwana di tla nna bonthabongwe jwa go thagolela tsela tirisano mo mererong ya dithabollo ka go harologana mme se sa atolose mosepele o puso o ipeileng pele wa go tokaletsa Batswana matshelo le go netatsa gore itshulelo e gola ka tsela e masheta ga se nna la ruri. O tshidile onkabetse Botswana Television ga borone.
Balemibarui ba gwetlhilwe go di goga kwa pele mo go fetole mohama wa temothuo gore e nne mongwe o tla thusang go godisa itsholelo ya gatsheleno. Tautona Advocate Maboko boletse se kwa ditshupong tsa temothuo mo Gaborone a rotloetsa balemibarui le bana le seabe go ntsha megopolo e ka dirisiwang go fenya dikgwetlho tse di aparetseng mohama o. Tautona o gateletse keletso ya puso ya go tlhatlosa seabe sa temothuo go tsweng kwa go 2% go ya kwa seelong sa 6% mo itsholelong ya gatsheleno. Fa godimo ga maitlamo a mangwe ke ya go oketsa palo ya leruo go ya kwa go 5 million le go tokagatsa go tsala ga leruo. A re keletso le dielo tseo tsotlhe di ka kgonega fa ha bana le seabe ba ka tsenya letsogo go thusa go tlhabolola mohama wa temothuo. You now must inform. The policy framework must not come from the technocrats. It must come from you. You mustn't complain that government isn't doing anything. You must say, we made a submission to government. We gave it to no less a person than the president himself. We shared these brilliant ideas with him, and he has ignored. Then you have a very strong case if you say that. But if you sit back with the knowledge that you have, the expertise, the experience, and you expect a new recruit like myself to provide solutions to issues that you have wrestled with for decades and have solutions to, then you are creating an even bigger problem. You must provide the solutions. I must adopt these solutions and implement them. That's my role. Ba le seabe ba temothuo ba tlhalose fa Batswana ba tsweletse ka go kgatlhegela go tsena mo temothuong ka jalo ba itumile sekgono go atolosa ditirelo tsa bone go ba thusa. Ba re nako e gorogile gore balemibarui ba inakanya le tiriso ya maranyane go anya botsipa mo go ba bangwe. So it is very important that farmers are encouraged to take care of their animals. We are here exhibiting. Our most emphasis was going to be around the vaccination program, because we realize that when farmers don't follow the vaccination program, there is a high opportunity of them missing their productivity of their animals. Animals have to be healthy, just like any human being. For them to be productive, they also have to be healthy. So health for animals for us is the #1 priority if we are to be able to increase productivity for the cattle industry. Currently we are under the Molototo program. We do go out, do community outreach. We teach most of our farmers, because this technology thing is something that is newer. So we go, we have meetings with community farmers. We also have with, what do you call it? Yes, we have such conversations with them to show them the capabilities of our drones, how they can use them, utilize them, because like you are saying, the president is always mentioning this innovation thing, and we've realized that spraying using a drone is better compared to a tractor. Ditshekatsheko tse di tseneletseng di tsweletse mabapi le go agiwa ga seporo sa Trans-Kalahari se go tlhalosiwang se tla simola go agiwa ngwaga o tlang ka Phatwe. Se se builwe ke tona wa dipalamo le dikago yo gape le mo palamente wa kgalo ya Gantsi Reno Salakai jaaka na buisa phutego ya kgotla kwa kgaolong ya Kabakae kwa Gantsi a ditlopego e tletseng ka Angela Enosa. Dingwaga di setse di hitile ka tshwarelesome ha e sa le mmuso wa Botswana le Namibia e ba monwana tumalano ya go agiwa ga seporo se se tla lomaganyang mahatshe o mabedi. Mehera ka go eo jaanong e tla simolola ngwaga o tlang mo nakong eno go le mo ditshekatshekong go bona gore seporo se tla tsaya sebopego sehe. Kgwedi ya August e tlang e se hele re tshwanetse go seporo sa be se simolla go agiwa. Re dira mo go tweng feasibility study ditshekatsheko tsa gore seporo mme gone sa go heta ha kae ka gore ditumalano ke gore sone se tswe ko Walvis Bay se ye kwa Afrika Borwa. Re akanya gore re potlakele thulaganyo ya go dira diporo gore re thuse ditsela mme kana ra ga diporo tse go raya ditiro hela ya ka seporo se tla go Gantsi mo ngwageng o tlang
go raya gore ditiro le tsone di a go nna teng. re sa le ho badiri ba ka ba kae ba kopa bodiredi jo bo maleba gore ba he hose go direla ditshebetso go tsamaisa lehelo la boroko le la agilweng ke komiti ya ditlhabololo tsa motse. Guest house ke ga ke tlhaloganya gore ha tourism ileng ha ba re ba mpolella ha ke ba tlhaloganya ka gore ke batla go utlwa ka council. Re dirisa 3 months go guest housing sale ya ka go rumetswe gore re tle re direlwe license ga e bonale ba re ka gore sale ba rometse dipampiri go gore re direlwe license mme ga gona la hele kgang engwe e buaganya ka baka guest house ba maru ko re setsa ke sa council sone se mo dinakong tse tsotlhe ke sone se sentseng se tshwaraga se dile gore go ka tswa license ka go thaela ga dipampiri tse di botlhokwa tse gore ba Department of Tourism ba ntshe license. Phuthego e ya ha baeteledipele sebaka sa go tsibogela dikgang tse di keketseng ka lenaneo la ipelegeng. Ga re emisa ipelegeng mme ebile le mo dikgweding tse di latelang go ithela ngwaga o latelang wa madi mo kgaolong ya rona ya gantsi ke setse ke biditse bakwaledi ba council le o tshwarang madi a council go to go mpha sebelebego sa madi a council gore na re tsamaya ka a ra nwela kana re santse re ntshitse tlhogo a re nya re ntshitse tlhogo. Re tsara kae o na kopa setšhaba go thusa ka megopolo gore dipalo tse di hantle tsa leruo di ka tokafadiwa jang segolo jang ka puso e kgaogelwa ke mpetšhane e batla mebaraka ya go rekisana makgomo ko mahatsheng a sele. Angela Nosa, Botswana Television, gantsi. Ha re tswelela khansele ya Hukunzi e beile monwana tumalano le sekolo sa ithutela tiro sa Gun Brigade Mabane. Tumalano ye go dumelwa e tla aga botsalano gareng ga bone mo go tsa ithutela ditiro. Botsalano jo bo tlhalosiwa fa bo tla tswa maduo a molemo ka jana khansele ye e tla dirisa baithuti go baakanya dikago tsa babereki ba bone go baakanya dikoloi ga mmogo le gore dikoloi tsa khansele tse sa tlholeng di le mo tirisong di tla dirisiwa ke baithuti go atolosa dithuto tsa bone. Fruitful partnership that will impact lives, uplift communities, and inspire progress for many years to come. Bagetso, thank you once again for being part of this milestone. Let us move forward together with purpose and unity. We are all happy to be here. We are seeing history. History has been made. We desperately need to come here and benchmark the artisans are not so to We are going to extend memorandum of understanding. Each and every time, Ritana Recopa this lot as per various cadets to this institution. I'm so delighted. Our performance here is so excelling. 93%. Such achievement can be seen. We want to avail equipment and facility for shared use in line with guidelines of the Ministry of Education. Setlhopha sa baithuti ba pele ba sekolo se se golane sa Selebe Phikwe Secondary School ampo SPSS Pioneers se rotloediwa go aga lefelo la botlotlegi tiro e solofelwang go godisa leina la mo sekolong le gone go supa botlhokwa ja thuto go aga setšhaba mo mogwantong wa go kokoanya madi go thusa sekolo seo. Retired Major General Pass Mokhware yo e le moithuti wa pele wa sekolo seo gape ene e le mogwanti wa letsatsi a re lefelo leo la botlotlegi le tla sireletsa bokamoso jwa baithuti a re utlwe Mamusi Seska. Selebe Phikwe Secondary School ke nngwe ya dikolo tse dikgologolo mo toropong e ya Moepo mme se alusitse batho ba le bantsi ba ba tlotlegang mo Botswana go simolola ka baeteledipele ba puso, borradikgwebo, barutegi le bone ba diragatsi. Sekolo se se supile bokgoni jwa go alosa dikgeleke tsa lefatshe.
kakanyetso ya lehelo le ga ena go lejwa hela e le go ipelela ditso mme e leng go tsosolosa seriti sa sekolo go ngoka kemonokeng le go rotloetsa baithuti ba gompieno. Se na le speakera re ko rapetso o tswa hana, se na le chief justice o tswa hana ha, se na le ministera di tswa hana ha, se na le ma parlamente a tswa hana a tswa fa and various other senior government officials. Go supa gore sekwele se bupile setšhaba, go supa gore sekwele se na le bokao. Brand yourself and make sure that you always become relevant. You always become the envy of everyone else. Me, ke sone se kere. Hora hore ya no se tshwantse release direlona. Create a hall of fame. So perhaps if you could have at least one representative from each year's graduate all the way to the pioneers. That consolidation, even now ka bonang gore e ka driver ya this initiative, this beautiful one ere batang go di. Le fa go ntse jalo sekolo se santse se lebane ke mathata dikago tse di senyegileng le di dirisiwa tse di kgologolo. Those buildings, the academic area in particular, it's in a sorry state of affairs because we did or asbestos, which I'm told is such a big health hazard, is one that was used as roofing sheets. Setlhopha se sa Pioneers se tsweletse ka go ema nokeng sekolo se ngwaga le ngwaga ka bonyenyane jo ba bokgobokanyang. The group actually started in 2017, and in 2017 there's been a photocopier that has been handed to the school. There's a television set that has been handed to the school. There's a public address system that has been handed to the school. And then there's a toiletry that we at one point donated to the school. Pele ga mogwanto SPSS Pioneers ba etetse sekolo se se botlana sa Tebogo mme ba jala setlhare e le go supa tlotlo. Se e ne le go leboga sekolo seo ka fa se neng se amogela baithuti ba ntlha ba Form 1 fa Silibe Phikwe Secondary e ne e simolola. Fa maikalelo a ka atlega lehelo la batlotlegi le ka fetola sekolo sa Silibe Phikwe Secondary go nna lehelo la ditso le seriti mme se se supa boikokobetso le go aga mmogo ga setšhaba. Mamusi Siska, BTV News, Silibe Phikwe. Ha re tsena mo tsa mahatsa sele dintwa le dikgotlang di tlhagogile kwa Kenya morago ga gore motsaatautona wa pele wa lehatshe leo Rigathi Gachagua yo ntshitswe mo maemong a semolao a boele gae morago ga leeto la gagwe la sepolotiki go tswa kwa lehatsheng la United States of America. Gachagua yo o neng a eme le tautona wa hatshe leo William Ruto ka ditlhopho tsa ngwaga wa 2022 o ntse a beelwe leitlho ke bagolwane ba puso metona Kipchumba Murkomen o supile fa a le botlhabetsi mo tshireletsegong ya hatshe leo. Lentswa ba sepolisi ba ne ba bonala thata ba emanokeng ba gagwe ba kgonne go thiba ditsela tse di tswang mabaleng a difofane mme ga baka mosuke wa dikoloi balatedi bao ba ga Gachagua ba ne ba tletse mo ditseleng ka dikao tse di supang ba sa batle tautona Ruto kwa ba feletseng go baka gore setlhopha sengwe sa banna se kolope dikoloi tsa ga tautona Ruto ka matlapa. Tla ke di be khutlo gone fa ntle ke stele se tike ga kwa go bega ka tsa metshameko. Dumela Motswana, dumela Botswana. Motswana wetso re ka monana o le nosi o sa runinta yo enele morarre je mothebi ya gona le dikgantsana tsa Setswana tsa nako eno ke bidio hela go te sithiki ya ga kwa mmeketla ke tshotsa tsa metshameko tsa tsone di reng mokatisi wa setlhopha sa Motšhudisana Chiefs Pontsho Moloi a re rentswa ba sa simolla liki sentle o dumela fa ba tla kgona go bona dintlha tse tharo jaaka ba tla ba amogela se se magorogo masha sa Calendar Stars mo tsatsing la ka moso kwa lebelela ga Boruni United mo motshamekong wa beke ya bobedi wa ligi ya FNB Premiership. Ramodelekwa o tshotse dintlha.
Motswedi Chiefs ba simolotse paka ya monongwaga ka go tshameka maleka lefela sethopa kgato le BDF 11 ka la bothano o fetileng mme ga ka mokatisi moloi go dilo mmalwa tse ba itemogetseng go tswa mo motshamekong o tse ba ntseng ba berekela mo go tsone. If you don't score goals, then surely you don't win matches. Ga o saene sedino ga o ka jwa fenya motshameko mme ga o kgona go dira ditšhono tsa go nosa go neela tshepo re ntse re berekela thata mo go seng ditšhono tse re ntse re kgona go di dira ke sone se re ntse re bereka thata mo go sone mo bekeng eno. The opportunities, so we've tried to work more in front of the box. We will work on that even today. Tomorrow, even on match day -1, we'll also do that. That has been the whole preparation throughout the week. Arlento Stoppa sa go se latlhegetswe ke batshameki ba maitemogelo a go godimo ba kgonne go kudisa batshameki ba le mmalwa mme ba santse berekela mo tomoganong ya bone le ba bangwe. Having 15 new players coming into a group and you try to make a team takes time. Cohesion. Go nna le batshameki ba bašwa ba le bantsi ke kgwetho ka ba tshwanetse go tola tshameko a sethopa mme ke itumelela ka fa dilo tsamayang ka teng go supa gore ba utlwe ditaelo mme fa ba sena go tshwara ditaelo re tla be re siame. The understanding at that level start showing up, and then we will be a very difficult team to play against. Moloi yo ile motshameki wa pele wa Magosi o tsweletsa supa gore ga ba kita ba tsa sethopa sa Canada Stars mothofo ka jana ba na le tshameko e popota ntse ba le magoro go masha mo leking. I always say it's much easier to play against an opponent that is well known to you. Go mothofo o tshameka dithopa tse di itsegeng ga re itse go le go ntse ka bone mme seo ke kgetho go bankanyetsa re ne re sone go ba lebella fa ba tshameka le Gaborone United mme re tlhaloganya se re tshwanetseng go se dira. The expectation from the other side, you play against your Gaborone United, you know what to expect. We don't know much about them, surely. So there will be a challenge to try and plan for them. But I have an insight, at least, of their first game, which they played against Gaborone United, and we try to counter that and work against that. ga gona la le mathata ape re mise just dintse a re tshameka le BDF beke ya la yotlhe re ntse re berekela mo finishing ya rona re berekela mo combinationeng ya rona gore re kgone re nose ka weekend. Motswedi Chiefs ba amogela Canada Stars ba bone ba simolotsa leto la bone mo leking e kgolwane ka tatlhegelo eno e leng gore fela kgato le basireletsi ba leke Gaborone United mme motshameko dithopa tse o solofetse go tshamekiwa ka mathatso o simolola metsotso e le 30 go tloga nako ya borre mo tshokologong ko lebaleng la Gaborone United. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gaborone. mme re sa le fo mo dikganyeng tsa kgwele ya dinao morago ga go simolola paka eno ka phenyo bošeng mokatisi wa setlhopha sa Township Rollers Zidane Zivjanov a re ba ikemiseditse go tswelelisa fa ba emeng teng jaaka ba tla ba etela setlhopha sa Morupule Wanderers kwa phalape mo motshamekong wa beke ya bobedi wa ligi ya FNB Premiership mo tsatsing la matlhatso. Morupule Wanderers yone e ne e latlhegetswe ka dino tse 3-0 fa ba ne ba kopane le Johann Galaxy mo bekeng e hitileng. A re utlwe Tshepo ke himile ka pego. Popa jaaka Rollers se itsege ba tsena mo motshamekong o ba sa tswa go fenya setlhopha sa Matebele FC ka dino tse 2-0 mme seo sa ba netefatsa fa ba le magareng ga ditlhopha tse di simotseng paka eno ya ligi ka go dira bontle. We expect one very hard game because team from Palapes first game I think is lose. Re solofela motshameko o thata jaaka ba latlhegetswe ke motshameko wa bone wa ntla ba ya go la ka gotle fela le rona re batla dintlha tse 3 jaaka re itse maikelo a rona mme fela ga go go nna motlhofo. And we can try to do the best for our team. We know our target, so I'm expect really tough game there. Mo letlhakoreng le lengwe Wanderers e tsena mo motshamekong o e baba le badi morago ga rasongwa ke Johann Galaxy ka dino tse 3-0. Mogatisi wa setlhopha seo a ga mogotsi o supile fa ba ya go la ka gotlhe go netefatsa fa ba bona maduo a botoka. We have to start registering some wins. If you look at it, you see that we have, for quite some time, we have had the best start early part of the season, but we want to change that and we want to change it the soonest now, and this game that we are going for against Rollers. So at this moment, we can say
we urge our supporters to come and rally behind the team and give the team. Mo metshamekong e mengwe e tla tshamekiwang ka matlatso, Extension Gunners ba amogela Santa Green kwa lebelela la VTM kwa ga mononyane. Setlhopha se se magoro go Manchester Black Lions se tla thulana le Johannesburg Galaxy kwa lebelela la Royal Area ko Tlokweng. For Traffic Bone ba tla iteisana borotana le Police 11 kwa lebelela la Obeti Itani kwa Francistown. Ka Sontaga gone BDF 11 e tla mekamekana le Matebele FC kwa lebelela la VTM. Tshepo ke himile PTV Sport Gaborone. mme motsora betso ga re tswa mo go tsa kgwele ya dinao re tsena mo go tsa motshameko wa judo moeteledipele yo sa tswang go tlhotlhwa wa lekgotla leo la Botswana Judo Federation wa bile le Chile a re maikelelo magolo a gagwe ke go tlhabolola le go godisa motshameko wa judo mono gae go ka go tswa ka metlhale e mešwa ya go tsamaisa lekgotla leo ga mmogo le go netefatsa fa motshameko wa judo o akaretsa botlhe o buile se mo puisanong le lekanang la BTV la dikgang la metshameko la Botswana Television Bosheng mono Gaborone a re utlwe go rata moeng. Moeteledipele yo a re mo malatsing a gagwe a ntlha a lekgolo o ikaeletse go bona gore motshameko wa judo o tsenelela kwa metseng e kgakala thata le ditlamelo go godisa tatedile le go netefatsa katlego ya one. Number one would have to be affording. Sa ntlha ke go leka go fa batshameki ba rona sebaka se ke gore ba kgone go bonwa e seng mo Botswana fela le kwa ntle ga lefatshe. Judo Federation ranking list. Rabile yo gape neng le mokwaledi mo komiting e fetileng o supile fa mo nakong e fetileng ba ne ba nna le dikgwetlho di akaretsa le tlhoko la madi mme a supa fa ba ya go dira ka bojotlhe go tswa ka metlhale ya go dira madi gore ba kgone go thusa batshameki gore ba le mogwe le kwa ntle ga lefatshe. I carry judo, it has a 4-year Olympic cycle. Within this cycle, but can participate in more events within Africa and within the international realm. More opportunities in terms of school. I get the athletes are on there is more than just sport. Also the academic part of it. Sport. For the sport community as large, as a whole rather. But we should be able to have more events locally, continentally and internationally. A re ka jana bontsi kwa komiting ya gagwe e le batho ba ba nang le botsipa le maitemogelo mo go tsa metshameko se se tsile go dira tiro ya gago motlhofo go ka bona katlego ya motshameko wa judo. These are people who have been in the sport for the longest time. Maloko a me ba ka tswa ba le bannye mme ba tlhaloganya motshameko wa judo thata mme ke a rufatsa gore go na le mabati a re iseng re kokote mo go one mme re tsile go goroga ka jana jaaka ke tlhalosa bokgoni jwa rona bo tswa mo goreng re bopagane go na le mabati mangwe a e leng gore ga ise re tsene go gone mme ra kokota. Komiti e ntšha e sa tswang go tlhophiwa ya Botswana Judo Federations ya akaretsa bomme ba le bane le borre ba le bane. Bomme ba akaretsa Linda Msingizani yo e leng mokwaledi mogolo o rapeleng la Gajang ene le mookamedi wa tsa metshameko, Eunice Motswaiso e le mogolwane wa tsa ipapatso le Micheline Marope yo e leng lekoko la tlaleletso. Mo go borre Edwin Sello o tlhophilwe go thusa moeteledipele, Tshepo Paledi ene a le moeteledipele wa tsa ditlhabololo fa Tlotlo Magosi e le motshwaramadi. Go rata moeng BTV Sport Gaborone. Motsarabeso a re lebe jaanong tse di jang kgano ka ga bontshonyaneng mo e le tsa tennis motshameki wa Botswana Malak Macheng a golagane le Phuti Letshole wa lefatshe la Lesotho go ira setlhopha sa di-doubles mo letlhakoreng la basetsana ba latlhegetswe ka dintlha tse pedi kgatlhanong le Akila Khanye le Thandiwe Nkala ba lefatshe la Zimbabwe mo sekamakgaolakganyeng a kgaisano e tsweletseng ya ITF J30 kwa National Tennis Center mono Botswana a re utlwe tshegofatso malepa. Malak Macheng le Phuti Letshole ba simotse motshameko o bontle mo seteng ya ntlha ba eteletse pele fela bobedi jo jwa dira diphoso ba ithaba ka dibampeng go fa makgarijana a Zimbabwe tshiamelo ya go phamola sete eo ka 6-3.
Sata ya bobedi ga nna thata ya lentswe mo matšheng le lesole jaaka kganye e leng kala ba ne ba tsholetsa tshameko ya bone go gapa sete eo ka 63 gape go netefatsa fa ba iponela phatlha ko makgaolakganyeng a letlhakore la di-doubles ka phenyo ya 2-Love. Re simotsa motshameko sentle re ikatisitse re thutafetse le bone ba tshamekile sentle lentswe ba simotsa ba le bokoa ba ne ba tsena mo motshamekong o ka masheta re sena go lekana ka dintlha mme seo sa ba fa sebaka sa go boela mo motshamekong mme ba o fenya. To them. I'm very happy with how we performed the tournament. Ke itumeletse ka fa re tshamekileng ka teng mo kgaisanong e ke tsaya gore mo nakong e tlang re tla nna mo maemong a siameng a go dira sentle le gore re dumele mo go rona gore re tla dira go feta fa. And just trusting in ourselves as players more. What we plotted ne re ikaletse go dira gotlhe mo re ka go kgonang go ka fenya motshameko o le go tsepama mo motshamekong ya rona e re fileng phenyo. And it worked because we won. We logged in. Re tsene mo motshamekong o thare mme re ka dira botoka fa re ka baakanya tomagano ya rona le go bua ga rona ga mmogo le dilo tse dingwe tsa setegeniki tse neng di re palela mo tsatsing la gompieno. Struggling with today. Morago ga go latlhegelwa mo letlhakore la di-singles sa bo Salashando yo neng ile ene motswana fela yo setse mo kgaisanong e mo letlhakore la di-singles o ne a gapelwa nte mo quarterfinals ke Deventer wa Aforika Borwa yo tsene mo kgaisanong e a le mo maemong a ntlha ka 2-Love. Salashando a tswalla a golagana le mooketsi mokete wa Aforika Borwa go tshameka se ka makgaolakgang a basimane a di-doubles kwa ba latlhegetsweng ka 2-Love wa 6-3 le 6-4 kgatlhanong le Ivan Swart le Dehan Van Denter ba Aforika Borwa. Mo motshamekong o mongwe e ntse lo basimane wa di-doubles Martin Setso wa Botswana yo neng a golagane le Israel Dowi wa Namibia le bona ba latlhegetswe mo se ka makgaolakganyeng kgatlhanong le Tsapa Masaela le Uluhle Sinti ba Aforika Borwa ka taya break ya 10-4 morago go tshameka maleka a ntlha setlhopha a 6-4 le 4-6. Tsegofatso Malepa PTV Sport Gaborone. Motsara wetso di ka go rialo dikgang tsa rona di wetse mo tsatsing la botlhano nna le wena ra kgaogana mme a pele ke dira jalo ke lemoge ke be ke leboge kgaitsedi ya ke sentle moyeng o dirileng botswerere go go tlisetsa dikgang tsa di ranola ka pua ya diatla mme morwarre Joe Mothibi ene o hano o santsa le hano go tla go tsweledisa a ntse a garela tirelo tsa tsela gompieno tsa Botswana Connect go fitlhela re kopana gape modimo a nne le wena. Bagaetso, hurt people will hurt other people. So let's break the cycle of violence. Seek help, even if you were abused many years ago. Do not wait for a volcanic eruption of your emotions. Say no to gender-based violence. It starts with you. How are you? Really, how are you? If this question irritates you, if it sparks a lump in your throat, please get help and talk about it and say no to any form of violence. Nearly 1 in 4 females